Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salam dan doa buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo susun jarina 10, ditakuhkan kapalona 1, dihujamkan lutut dan 2, kepada Allah ampun diminta. Sambah diantah dipuhunkan kepada kita bersama. Ketek idak disebut namo, gadang idak dipujikan galah. Wujud kata buah rundingan kepada kita bersama yang hadir di acaraku. Yang menjadi buah kebenaran. Dusana-dusana zaman boleh bertukar, musim boleh berganti. Namun ade yu budaya awak dak lakang kerana panih, dak lapuk kerana hujan. Diasa indak nyelayu, dicabui idaknya mati. Sudah menjadi kodrat alam, sudah menjadi sunatullah. Satinggi-tinggi tabanya bangau, berbalik juo ke kubangan. Di sana-sana berkarya sekatimuno, patah Allah bersimpan alun, rata sabuah menjadi tua. Jika dibuka pusaka lamo, dibangkit tarikh nan terandam, lah banyak ragi nan berubah. Usang-usang awak perbarui, lapuk-lapuk dikajang, lah patut disalam nan tabanam. Pancaringik yu batang kapeh, tumbuh serumpun yu batang dodok, duri yang tumbuh tiok tangkai. Ingek-ingek nan di hati, nan dibawa kok main pok, tiri kok datang dari lantai, galodo kok tibo dari dia. Ingek sementara sebelum kanai, melantai sebelum lapuk, meminte sebelum nanya. Di sana-sana anak-anak kata mengadu, babue sakanda hati, bukit tarang ujala taduh, nan hilang patut kita cari. Satitiak jadi kelawui, sakapa jadi kunung, alam takambang jadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.